Hi guys, өнөөдөр Солонгосын салон дээр явж байна. Hair shop өсч явж байна. Тэгээ ингээд тэрийг фейлуудаар гэж бодлоо. Миний хамгийн дуртай hair shop байдаг ахгүй юу? Уг нь зөндөө ингэж явж исэн hair shop нь бол Чахан гэдэг аим нэртэй та нар мэднэ. Аль дээр жоохон байхдаа Солонгосын телевизийн програм Star King гэж мэдчихсэн үү? Star King хагууд гардаг. Тэрэндээ анх ингэж тэр Чахан гэдэг нэг ихч гараад усны талаар ингэж тайлбарж байсан. Одоо тэрний салбар нь амар зөндөө болсон. Тэгээ би яа тэрэнд амар дуртай гэвэл Совис амар заяа. Би зөндөө салуунд гэж явж үзсэн Чаан шиг амар совистэй газар байх байсан. Тэгээ өнөөдөр бол анх удаа явж байгаа газар. Винидо Абгужон гэдэг Абгужонд байгаа газар. Яваад Солонгосын үсч ямар гоё байдгийг хараарай заяа. 감사합니다. 하차입니다. Юу ярих чилээ? Яагаад би энийг асаасаа хэлвэ? Тэгээ одоо очиж байгаа газар нь амар гоо сонирхолтой нь юу вэ гэвэл personal color-оос болоод ингэж өсний өнгө ч юм уу тэрийг харж үздэг нэ стайл ч юм уу надад зөв стайл тий. Personal color гэж бич байгаа юм. Би тэрийг дээд сургуульд сурч байхдаа өмнө ингэж тест хийжсэн. Хүн хаврын ингэж хаврын өнгө юм уу намрын өнгө юм уу тий өвөл 100-ны өнгө өөртөө ингэж таардаг өнгө гэдэг гинэ. Тэгээ тэрийг авахтал амар зөндөө ингэж өнгө тавил миний нөр ямар нууц усвал гоё цайруулж хөөхөн ингэж гэгээтэй харагдтыг тэр нэрийг амар харж үздэг гэсэн. Модельээр ажиллах гоё юм юу вэ гэвэл салоноос салоны ингэж өсчний модельийг амар хайдаг ахгүй юу? Стайл модель шиг үү? Яг үл салон өсчингийн өсчийдэг хүмүүсээс өөрөө портфолио хэрэгтэй байдаг. Тэгээ өөрсдөө ингэж гоё үсээ ийм гоё одсон шүү гэх ингэж инстаар мессенжтэй тавьдаг. Тэр ингэж зураг гаргахыг гоё гардаг хүмүүс ер нь бол модель ч юм уу инфлюенсер гэдэг. Тэгээ өмнөөс ингэж хэд удаа ийм юм хийчихсэн. Өнөөдөр бол манай компаниас ийш яваад үзгээд Апожон дээр чилээ. Ирчлээ. Үсээ мэж хийхээр болсон. Тэгээ хараар бодгоорсон. 시간은 매직은 한 2시간 정도, 염색까지 하면 넉넉하게 한 3시간 반까지는 소요되신 것 같으시고요. 아, 네. 3시간 정도. 그리고 매직이랑 염색 둘 다 해서 뭐가 좀 상할 수도 있어서 중간중간에 케어도 같이 진행해드릴까요? 네. 모델을 하시는데 3년? 3년 됐어. 지금 혹시 나이? 저 27. 아 진짜요? 네. 어린 나이다. 아, 진짜요? 어린 나이죠. 전 진짜 비슷하긴 해요. 28이에요. 그러시구나. 근데 이제 어쨌든 이게 이미지가 너무 중요하다 보니까 맞아. 계속 고민인 거예요. 머리를 어떻게 할지, 얼굴, 눈 이렇게. 근데 사실 생머리는 막
맞죠, 일단 맞죠. 이미지 자체가 되게 조금 지저분해 보일 수 있거든요. 이렇게 발린 거 같고. 근데 이제 이미지에 따라 뭐잘 어울리는 모델도 있을 수 있는데 제가 봤을 때는 조금 약간 슬릭하고 좀 깔끔한 스타일이 잘 어울릴 것 같아가지고 일단은 본인이 어울리는 스타일을 잘 알고 계신 것 같아요. 아 그래요? 블랙으로 염색한 것도 그렇고. 제가 좋아하는 스타일이 그 혹시 가브리에타 아세요? 외국인 모델인데 이 여자 보셨을 수도 있어요. 어디서 이렇게. 처음 보는 것 같은데 되게 그래요? 예쁘다. 너무 태폐적이신데 제 이런 이미지를 너무 좋아해가지고. 근데 저도 모델분 보고 그 생각했어요. 되게 뭔가 퇴폐미 있다. 진짜요? 응. 좋다. 좀 그러면 저 요즘 그래서 이걸 사가지고 카메라 촬영. 네 지금 계속 그냥 이것만 하고 집에서 브이로그 찍어요? 네 유튜브도 하세요? 유튜브 네 지금 이제 막 영상 많이 올리고 있어요. 안 했어요. 앞머리는 너무 딱 안 붙는 게 예쁠 것 같아서 음. 앞머리는 그러면 안 필게요. 괜찮아요? 네네. 이제 혹시 많이 아프신 말씀해 주세요. Сая ярьж байхдаа даа чадаагүй. Би өнөө буурж байхгүй миний ус. Амар буурж байхгүй. Тэзүү бууржгаараа ингэж байгаа түсээ харуулгаад доотлын ус юм. Корт хий гэж утсан чинь миний имижтэй бол зүгээр мэжик хийсэнтэй шулуу болгосон тэр юм шиг ингээд шулуу болгоод харуулгаад корт хийгэр болсон. Миний то сайн сонсож байгаа сте. Шулуу болоход 2 цаг болон нүсээ бодоход цаг 30 минут болно гинэ. Тэг ингээ хүлээж чинь. Тэгж байна. Тийм байна. Шинээр нээсэн газар. Өмнө байсан л да ингээ шинээр нэрээ солио шинээр нээсэн гинэ. Авгүй жонд байдаг. Амар цэвэрхэн. Хоёр давхар болоод доотлын хүмүүс бүгд ингээ амар сайн харагч байна бүгдээрээ. Амар хөр хийж байгаа зү. Надаас нэг хийч гинэ. Намайг модель нь царайтай гэх. Тэг. Яа баярлаа. Би энэ шулуун болгочвол би модельны ажилд амжилт ингээ миний үсийг хамаагүй хэрэлдээ болоод шулуун зүгээр дахиад ингээ тий бууршил болчтой гэж боддог аахгүй шулуун нь энэ зүгээрээ шулуун болгоод ингээ таар юм шулуун болгосон дээр цэвэрхэн харагдаж байна гэж хэлсэн шулуун болгоод 꽤 오래 했어요. 근데 중간에 쉬는 것도 많았는데 좀 몇 년 된 것 같아요. 일주일에 몇 번 하세요? 근데 요즘에 진짜 매일 가는 것도 있고 아니면 이틀에 한 번 가는 아니 것도 어제 있고. 헬스 왜 이래? 사람이 아니야 그거. 근데 진짜 하다 보니 되더라고요. 그냥 루틴이 되는 최대한 유산소 쪽으로 하려고 엄청 노력해요. 별로 안 좋아하는데 그런 거 엄청 해야 좋다 하더라고요. 혼자 살이 잘 하시는 빠지. 네. 여성 전용? 네, 여성 전용이 있고 시설도 되게 깔끔하게 잘 돼 있어서 바로 등록했어요. 전 뭔가 운동을 하는데 여자들만 있으니까 뭔가 더
같기도 하고. 그래요? 요즘 운동기구에 이제 스마트 패스? 그게 뭐예요? 그거라고 해서 무슨 키를 등록을 해주거든요. 이렇게 팔찌에 이제 뭐 이제 워치처럼 차는 것처럼 고무 밴드 같은 건데 그게 스마트 무슨 인식을 해서 기계에 그런 거 이제 팔찌를 찍으면 운동을 어떻게 하는지 영상으로 알려줘요. 너무 좋다. 그리고 이제 운동 기계를 실시간으로 인식을 해가지고 네. 내가 하면서도 횟수가 하는 대로 횟수가 올라가더라고요. 기록이 되는 거예요? 기록이 돼요. 내가 오늘 너무 운동을 좋다. 기계 무슨 기구로 몇 번 운동했고 루틴 얼마나 했는지 오, 기록이 되고 그래서 신기하네요. 그래서 그거 있으니까 PT 없이도 혼자서 할 수도 있겠다고. 그래서 운동 말고 취미 있어요? 저 고양이 2마리 키워가지고 진짜요? 네. 뭐 무슨 동기예요? 둘 다 코숏이에요. 너무 귀엽겠다. 그래서 그냥 걔네랑 집에서 얘 첫째가 귀엽죠? 입양하신 거예요? 네. 둘 다 이제 구조돼가지고 어쩌다 보니까 2마리 이렇게. 이름 뭐예요? 첫째가 요미고 용? 요미. 요미? 귀요미해서 요미. 미치겠다. 저 본집 강아지가 요미예요. 아 진짜요? 근데 제가 딱 그 이유로 지었어요. 아 진짜요? 네. 너무 웃기다. 저 처음 봐요 같은 이름. 그니까 저도 처음 봐요. 그래서 놀랐어요. 그렇구나. 한 명은 또 이름 뭐예요? 그 첫째랑 좀 비슷해야 될 것 같아가지고 뿌니로 했어요. 뿌니. 네. 귀엽다 정말. 근데 이제 걔네를 키우고 나니까 어디 멀리 못 가겠는 거예요. 그래서 이번에 몽골 가는 것도 진짜 어떻게 다행히 친구가 봐주기로 네, 저희 집 지내면서 봐줄 친구를 찾아가지고 그래서 바로 티켓 사고 했어요. 대한민들은 또 환경 바뀌면 스트레스가 그러니까요. 나니까. 이거는 풀리는데 얼마나 걸려요? 그 블랙? 색깔이? 네. 색깔이 서서히 빠지거든요. 근데 아. 블랙으로 염색하면 사실 다른 컬러보다는 색깔이 좀 덜 빠지긴 해요. 아, 그래도 그래요? 아예 안 빠질 수는 없고 시간이 지나면서 한 달까지는 계속 색깔이 조금씩은 빠져요. 근데 그게 드라이를 자주 하면 더 빨리 빠져요. 많이 당기진 않으세요? 네. 한 20분 정도 계실게요. 네. энэ газар гоё хөнгөө байна. Тэгээ амар гоё хөнгөө болоод амар гоё. Би өсчин хэдэн цаг болоод тий хумсаа хэдэн цаг ингэж бодоод тэгэхэд амар дургүй байдаг байхгүй. Цаг өнгөрөөгөө тэгвэл adjust тийм юм амар дургүй байдаг. Тэгсэн чи тэр миний бодлыг байхгүй болгосон. Ингээд салуун байсан тэр нь чаавн гэсэн салуунаас авахгүй. Юу гэхээр амар цэвэрхэн. Одоо бүх газар жоон тийм болцолтой. Тэр үед бол тэр газар ер нь надад анх удаа ингээл ундаа идэх юм хажуу талаа бэлдэж өгөн. Тэг ингэж үсээ ингэж хийсний дараа бүр массаж хийж өгвөл амар байсан аахгүй. Тэр үед амар гоё тайвшраал тэгжсэн. Тэг өнөөдөр энэ газар ч амар гоё цэвэрхэн. Нэгэд удааг болоо тэгж байгаа юм уу? Амар гоё цэвэрхэн. Тэгэл кофе уугаал ингээл хүлээж байна. Уртлын хүмүүсээ хараад 좀 가까이도 찍어드릴게요.
Ямарэ амар хөрөө болсон үстэй. Хавхаар яг миний дуртай хүн. Уг нь magic хийн гэж бодоогүй чи magic хийчихтэй. Тэгээ хамгийн сүүлд юу бүх биеийн массажны апартн дээр бүр суугаад тэгээ ингээ өсөө угааж байгаа юм. Амар гоё. Өсөө тэр care хийдэг өрөө гинэ. Тэг өсөө ингээд гоё витамин хийлгээд 20 минут тэндэг ихтэй 20 минут тэндэг массаж аван гавьтсан. Тэр амар хөөрхөн биш үү? Амар гоёсэн. 진짜 гоёсэн. Бүр удахчихсан би. Яг удлаа. Тийм гоёсэн. Миний талхан намттай гинэ. Энэс талхааваа гэрлээ явлаа.